Mizoram Sarkar hian kiltin atangin Mizoram mason na atan hian na athoka heng an tho te hi mi puiten kan hria thi kan ti tur dik na le kan chanvo ani tunchum kan program a hian AHNVT Horticulture le Tourism Department te malak na baka Mizoram Sarkar in mi puite mason na tura malak na thengkhat ani te kan thlir ho don ani Mizoram hi India rama chuan ramral muang ber mai le sikle sa nuam tak mai ani a kan ram boruak ala thiang him em a kan ram leilung amoin kan tlang te hi khothlir nuam tak ani a hetiang khoparam moi hi khovel mundanga hian alo omngai lo ani tourism hi ti tak mewa kan kalpui chuan Mizoram tan sumnar thatak le mason na tura sector poimo tak alo ni don ani tourism industry a hian meichhia te tan tho tur atam em a he hian meichhidin mun kan Mizo society a po a choi sang le sot don ani tourism department chuan kan rama tourism in ma ason theinan theito pin ma alameka ecotourism le adventure tourism lama nasataka malak ani a project lian tham tak tak te central sarkar champui na im tu na hian tho mek ani zo kholama po tourism hi miten ezon nan anlo man ve theina turin rural homestay scheme and state sarkar NEDP hnuaya kalpui mek ani bok Rural Homestay Scheme kan State Sarkar NEDP hnuaya kalpui mek ani bok tuna hian Ministry of Tourism Government of India champui na im Swadesh Darshan Scheme hnuaya thenjol huna golf resort changtlung taksiam ani a hemi atan hian central sarkar chuan kumsang ni som panga som parukhan chengvai bel che somruk pali point pali pariat asang shina na hi chaktaka kalpui mek ani nakum march pa apei felnge tum ani bok hemi atan hian central sarkar chuan third installment thlengsum apechwak to a atop nan last installment hi amon ma pe fel huna apechwak don ani Tenzol Golf Course and Resort a hian 18-hole golf course India rama thaber pol tur siam mek ani a he golf course hi Graham Cook and Associates in an design ani a agras tuipek na tura po hian Rainbird sprinkler irrigation system man ani golf course mai baka ahmuna them theina tur ecolog hat somthum sak ani a heng ecolog hat te hi Siberia atanga pine wood abi ka chalu manga siam le design vek amne tuna hian heng lok hat te hi somni panga ading to a adang siam bet mek anni bok heng baka hian helai resort a theng te ta na man thei turim open theater te clubhouse te cafeteria te food court te le children's park te a om tel don ani golf course le resort changtlung tak Mizoramin anei baka hian he hianin ezon na chung katam tak ne na apethei don ani Mizoram Sarkar Policy New Economic Development Policy NEDP le mun sang sang atangin ranvula Mizoram a in tawdel theina turin AHNVT Department chuan ma alameka chungzinga mi chu kel enkolna God Breeding Farm hi ani he project atan hian chengvai bel cheruk sen tum ani a nabad le NEDP tangkopasiam ani he God Breeding Farm atan hian za asomriam na tho zo to ani a kel chi thate thlangchhuakin zathum vel vul tura rwa man mek ani
Economic Development Policy NEDP hnuaiah vek hian Livestock Band Ecotourism and Learning Center Thenzola AHNVT Department chuan adina atangkai thei ang beramhan tumni in mi puiten an tlo thei turin amusement park kam horse park din ania he park hian hlutu anga in tlo tu an thahnem thei hle ani NEDP hnuaiah hian cheng Bible che zathum som pani sengin mizoten kan ngai lut sial Mithun Production and Breeding Center siam ania sial hi Mizorama chau nilo hundanga po shal atla na chung hian ani telin an tlahiama hei wang hian herwa man hi siam anita ani Mithun Production and Breeding Center a hian tumkhata sial chitra somnga da tum ani heng ti mei ba ka hian AHNVT Department chuan rancho siam chhuakin na satakin ma ala a ranin an ngai bik Father Congo Signal Grass hi hector samsari pathum azawa an chinga durtlang le si phirlama tuna hian an thrat chhuak mek ani mampui a son veti farm huneng mo chena khan din aloni to a ma se MNF sarkar lai te khan ngai ven no lovin ongrop viawa aral titia kan ni ve kan the to pin kan chei thara tuna khian vok pui samsari le panga vulturin kan ruam hana ataka kan kalpui hi somnga vel bor ani a tideng chuan bong car fairing kan ti a hemi tal turchi ulenna atan kan kalpui boka tin tideng chuan ar okke una munatan hatchari kan buat saya article 275 mangin tideng chuan mampui farma nasdakin kan chei thara chuchu atum machu somi undivided Simtripui district kho rang ten vokno te arno te man jok le tlom thazok an le theinan te le helai aizola tang te kalkata tang te a gawhati tang te arno te kan phur hian an chaw em thina solaya ni chuan arno te thisel tha le dam tha chak tha pek theya ti pun kan tum ani Mizoram in world class education kan nei theina na sarkar malak na poimo tak chu Sainik School chingchi padin he ani Sainik School chingchi pe Mizoram ta na Sainik School voi khat honna ani a hi India rama Sainik School samne paruk na ni in Mizoram Sainik School hi kumsang ni som pasari atanga bultan ani a Sainik School chingchi dang lambi na pakhat chu nei cheno pangta na seat za asom an hausak hi ani India ram Sainik School danga heng te hi om ve ngai lova Sainik School pilot project atana honmek ani Sainik School hi tuna aom na khwa chingchi mi puita nen an tho ho acha emema tuna Sainik School omna ramte po hi chingchi pa mitlom ngai ten athon lewa an pek ani Sainik School in atum ber chu no pangten ril ru le taksa a shiselna anneya lekha thata ka thiam tira an puitin huna India Defence Services lama lut tura cher chwa hi ani helai huna hian jing tin taksa in soizoi na school compound chunga nei thin ania engi machang chuan chingchip kho chunga te po zirlai no pangte hi chwa pui thin anne Tia zingkara taksa in soizoi na nei zo hian mani inti faina hun mangin anni tinti tur bulchan na chu anti tangala anin siam zo hnuwa group leader atana anruat pan hamrik hamin tu chuan ei hun ani ti shatirna anrun neya tongtrai rwal chu ti ngei tur ani awangin chu ei ma in an tongtrai rwal masazia thin ani
thuan an nei zo hian ri ru thar le chawna thar nen parade hun mang turin school lam an pana school ah hian lekha an zir hma in assembly nei pui le an ni a heta hian exercise te la in tongtrai na hun te an mang le phut thin ani trong trai na hun an man zo hian mi zo hnam la ro min rel sakang che ti chu an sa hau le a an sak zo hnuwa chuan oat taking ram ta na that na tur chu an sei rual le thin ani Daria le minute som panga class pa ngai chu tranin chuthudar khat le chan ve thleng le kha anjira hemi chung hian no pangten anin lo na turin tol rei lo te nein thingpui le a me chang e na hun atan an mang thin ani chunu dar khat le achan ve alo ri chuan chhun cho ei turin dining hall lam an pan le a kar khat chhugin sa hi voi thum tal an me pui thin ani tin tlai dar li atanga dar nga chung hian sports activity nei puin an ngai na zong football te zirlai hian an khel thina ta hian school in arwat physical trainer in mumal takin akai shwai thin ani anin fiam zo chuan dining hall lampanin light refreshment an ei le a thei tui emo bong te emote an dong tlang pui thim tlai ani chuan special tuition class an nei le thina heta hian competition a an tel na tur atan in buat seinan hun an mang thin ani zan alo thlenmeu chuan zanria an kin ho le a
chumi zo chuan ma ni tuina zong lekha te zir le in zandar som alo rik chuan engte ti thim ni in mut a hun da thin ani Sainik School lut tur hian written test, physical test le interview paltlang angaya kumtin January thachunga nei thin ni im March tha chuan admission an tifel to thin ani Sainik School hian CBSE syllabus an hmanga hi Mizoram chunga CBSE syllabus mang om chun school claim tlezinga mi an ni nge a he school hi boarding school ani angin du huna in tlo chwa angot thei ani lova hun rat bik siam ni in thakata voi khat bak a in kan thei lo ani tilai mun kan fa pa walal chan himaral te class 6 zir turin kan da he school thatak tur nin kan sia a kan nei sum le pai te po tam tak kan sengai mai ro chu kan fa te ta na thatur ne kan se ta kan pha kang tokin kan hanti ani hi rampu manga thirpon ramma son na tur thatak ni in kan sia Horticulture Department hian malak na Mizoram mun sang-sanga an neya chungzinga mi chu lungleya Center of Excellence for Fruits hi ani March ni sari sang hi sompriat khan he Center of Excellence hi wantang tan hon ania he mun atan hian sarkar chuan cheng noi zakwa sengin kumsang ni sompali sompanga atang khan ma alo la tan to ani Center of Excellence for Fruits lunglei Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH in India le Israel sarkar thodunna Indo-Israel Agriculture Project IIA noya sanction ania he center hi Mizoramin ani theina turin kanram shrai tu Chief Minister Pulal Than Holale Horticulture Department and Koltu Minister Pupi Silal Thanlianaten nasatakin na anthok ani Center of Excellence din ani atangin thuktu ten cholovin na anthoka heta hian serthlum huan nei tu ten an injir theina turin demonstration plot siam ani a Mizoram kan huan nei dan tlang puile a in ang thei bera siam Mizoram kan huan nei dan tlang puile a in ang thei bera siam ani a he huan hi uluk taka enkol ni in serthlum huan nei ten an du phot chuan heta hian huan enkol dan te an zir thei ani he demonstration plot a hian Vela thei shisel bernia an soi dragon fruit po chintel ania serthlum ang buk hian demonstration plot a hian dragon fruit te hi a chin dan lo nei tu te hne na zirtir an ni boka tuna hian ban sang khan sa sari aya tam en kol mek ani Social Welfare Department article zanhi somsari panga na atarlan angin zo thei huan siam ani a heta hian zo thei ralmei tur le changthar ten an sha to manglo thingle theite hum hala en kolmek ani Northeastern Council noya amamo te tan bank siam mek ani a amun mate siam zo felto ni im tu changrei lote a chuan ani dan tur anga kalpui ani bokang Mizoram atanga kan thar chwa shalna kong har satna ommia lova azirmi ten an soithin serthlum tamjok le hrisel jok kan lo nei tu ten an thar chwa theinan hian serthlum bading kalpui ania kumthar sangni som pakwa chuan serthlum triak singthum chuang pek chwa thei tur be sei ane ramdang angin kan rama hian du khople nyang nar jok thar chwa kan nei lova achan pakhatalang chu man lai atanga kan lo nei dan kan la chhun zom zel le thiamna sang jok ne na lo nei kan kalpui lo thin wang hi ni in nalang
chung tianga kan har satna te sutkian ani theinan he center ah hian farmer training course kumin August ni som pakwa atang khan tran ani a lo nei tu ten he center ah hian thlanga chung training an neya thlaira hral chhuale meina tur omsa angai tomato le thildang chindan te an zirmek ani rahmandan chuan heng an thar chhuat te hi lo nei tu te hian an nei vek anga department chuan an lo te a en pui ba ka damdoi le tha a thlonin a petel ani Horticulture College kan han nei chhota class pe chu akum ni na kan kalmek to a hun tura kan nei le bo sei mek thenzol huna building te chulang nang tunen sak chho me ania kan buang hian hi kan zo huna chun thenzol hun nge ate kan la tran don class hi chumi huna chuan zirlai te tan po he COE hi field training practical training kan nei na tu that tak along ni don choba ain rem chang cho don le ani tin horticulture college a hian zo fa te laya ke mani ram nge ya Mizoram hi kun na thok za sum sari de thok kan dia horticulture hi atam zo kan nei zon na ni a hemi ko horticulture college sa thiam na o chok thei tur kan thalai ten amun nge zirna kan nei hi kan lok pui nge hi ke ni point kan be se ani wenia class an tran to a heta amun nge ya hian tingni mo chung kan tran don ani tin horticulture college hi kan nei theina tur he kan chief minister te thei to an chua thenzol huna nei thei mai lo tura kan ngai lain ato kho ka chief minister te malak nazar amin pom saka rei tak site selection committee na har satna min siam po sutlangin central agriculture ministry kan ho tu te point min renti puya ti chon agriculture minister nge yin alung phum min phum sak boka chite chonin voinia zofa te tan ro tling kan ron tan ro tling lo dita don ani Congress Sarkar malak na liam liawin aizola two-wheeler taxi service tir ania kapuya traffic jam na salituk ti renan kumin atangkhan NEDP ngaya aizol traffic jam free program transport department kaltangin heng two-wheeler taxi te hitlan tir ani tuna hian sarkar ho tu ten an lo rel to angin mi jang hena permit pek chwa ania mi pale mechha ten eizonna an lo nei phata ani two-wheeler taxi chuan man mumal takin sarkar chuan asiama kilometer khata cheng somhe ni in anuwa kilometer khatchela cheng som lak bel tur ani two-wheeler taxi hi India rama avai khatna atan aizola hian kalpui mek ani India ram chunga infiam ni thale khovel hwapa India ta na lo mandong tu te hi Marchak state a hian an thahem le a kungtam takalta atangkhan heng choi moina te hi kan thanom ram Manipur hian an hui fai de wik thin ani tuna ero mizo thalai ten India ram mai ba ka khovel hwapa infiam na thing anwan chara Mizoram infiam na sports discipline hian kongthar azo mek ani Mizoram hi India ram timing thatu te zinga atel meka tunai me khan Argentina a youth Olympics neya India tan avai khatna atan mizo tlangwal Germany la hinga chuan 62 kg category weightlifting a gold medal aron hona
Mizo Nulala Rimsiamin Hockey World Cup India team athenga ani hian Asian Games India team tan silver medal aron hon to bok ani Pumin vek June tha khan Mizo Tlangwal NT Lalbia Khiman boxing Olympic lightweight 46 kg category champion Hassan Boy Dasmatov to Kazakhstan President's Club alo hne to bok ani hei mei hi anilo Mizoram chu India rama football hap ni turin athang meka Mizoram Tlangwal chanem takin India ram football ahming an chermek ani India team teme upo Mizo Tlangwal kanlo nei veta India rama football in el na sang berasoi ai lika Mizoram club in hena alo chang to boka kong chitin renga sports discipline shanga Mizoram hian ma kan son mek ani Sports and Youth Services lama chuan infrastructure chi rang sports discipline rang te tan kan siam zo vek to boxing ani amo taekwondo ani amo football hockey ground te world standard in kan siama tin national level thleng thei turin indoor stadium lian tak te muntina kan sa chutiang chuan mason na kan nei voin ne phei chuan kan mizo thalai te chu khovel inel na sang ber olympic te po gold medal te silver medal te po anron hon thei to ania football a phei chuan India ram club lian zonga Mizo Tlangwal tel lo phei chuan e club hi akal thei to lo ti ani to chutiang chuan mason na rang kan neya tuna chuan infrastructure thatak tak kan nei to heng mang hian kan Mizo thalai te khovel in elna sang bera kan thleng chho meka kalashia drang chu motorcycle te hi zana kan thalai ten in tlan siak nan an manga rem lovin zana te mi te tan nok sakin an tlan thina chung te tire nan chon he tuikola kan in nge maya mimsa kan handina chu ta tang chuan malak chhone tuna chuan kan Mizo rider te India rama po anron lar chhovele tan tameka sarkar thara chuan heng kan Mizo rider te na an man thei tur car racing track bike race na tur te siam kan tumbok ani heti taka Mizoram in sports sama kan son hi sarkar champuina le sarkarin infiam mi thalai te choi kan nana anna tho ani ati lo theilawa sports minister Puzodin Chuang le sarkar how tu te thorim na le thanem ngai na ati lo theilo ani football ngat phei chuan na satakin ma kan sona ramchunga football club a hian Mizo Tlangwal zanni lain an khel meka football le akai hnoi ringuta hian mi zali somsari barokten eizon na na an nei mek ne achut ani sports minister Puzodin Chuanga malak na liawi Mizoram a hian football khelna mun artificial grass mun riata pha ani to a Mizo no pangte Germany an training theina turing kong honsak an ni a grassroots level atanga football zirtirna kalpui mek ani bok
Lal Rosanga, khoi khua atanga lo ngi Konpui Marveng, tuna khoi school ang ekal Government Media School 3, hostel hin kome jang yum to le Kum Khat na tur, nomi tiem oh TV thau. Zinga juan dar nga assembly kan ya practice na jon. Dar sari vera kan banga. Ni kain bulan school kan kala. Tlaya kan dar ni le jan dia school kan banga ya. Kan dar thuma assembly kan nei le ya. Kan practice le ya. Tlaya. Cho de na ya. Sana ding ni. Le dar le jan ve tang le kha jira. Dar ya le jan le theng. khoi tangin mo pya nang chui lo kal ve Khamrang. nomi tiem Oh. chuan mai son puyam hockey ga yom hi Oh, son về thấu. nge ni tumber Xịt bày. chuan hockey tanga sipe lui tum tinami Oh. Kaming surat fela zaute kan ya tuna boys hockey academy coach hi kan ya tin hela hian coach pathum kan oma tin thoktu kuk pahni anom boka tin no panghi somni panin oma tuna no pangthei april sanghi sompare tanga lu thar ten ya tin he academy no pangthei kum som panga hnuailam ani a training session tuna kan nei dana hi chuan furle thalte tin tournament don maya in khelte e practice ya danglam veka tunai chuan abikin lo pang bikin yangin skill le tlan dante tiang hi kan zirdat verdia fitness chu no pang hian an kumten ala phawalo nasa takhen la khoi puyan ni shilova tin tunang borok a hi chuan furlai te kan pel chep towa zing boruak anom chan to wang hian zing adari le mi somli panga thawin da sari thleng kan om kan practice thaya amai ro chu no pang school lut ma le school kan kalna hla deu wang hian dar rup le chan ve bang te pon om bokon di heti taka Mizoram in fiamna sports sama kan son he sarkarin atui pui wang ania in fiam mi tele in fiam na lamatui mi te choi kan na turin Mizoram hun sang sanga mason na ru rel thatak tak siam ania state sarkar chuan ama budget atanga in fiam mi te ta na hna atho ba ka Mizoram sarkar chuan athei thin ma ala a NLCPR ke kanshiat non-lapsable central pool of resources tabaka NEC Northeastern Council le hun sang sang atangin Mizoram in fiam mi te ta na anthoka chungzinga langsar zwal te chu hola indoor stadium pitar tetlang Aizawl multipurpose indoor hall Mualpui Ardeng Trauma indoor hall te synthetic football turf tabaka Mizoram hun sang sanga sports complex le sports stadium sak te hi ani hi mai hi anilawa Mizoram sarkar hian in fiam mi te tan cash incentive award alo sing thak to thina kumsang ni som pathum atang khan sing vai bil che hi don he cash incentive award ta ha Mizoram sarkar chuan alo siam to bok ani tuna hian Mizoram sarkar chuan sports association som pakwa te nen thokdonin sports discipline sang sanga Mizo thalai ten training an nei theina turin training center som pakwa akal pui mek bok ani Mizo thalai te tana khovel thar siam he pulal than hola kai shai congress sarkarin atum ber ania he wang hian Mizoram Youth Commission MYC chu ti changklun ani MYC hian nasatakin ma ala a thalai tamjok sipaya anru theinan kan kot kaya nge sipai lak run pui abuat seya
Central Service a Mizo Thalai Tamjok an lu theinan UPSC le SSC coaching center te asiam bok ani Thalai sarkar na kher thoklova an mani kutkea an din theinan training sang abuat seya Mizoram po na thok tu te tan placement ingi mozat a musak bok ani Thalai tin azon na konga ma an son theinan MYC hian district shanga youth summit abuat seya cash incentive award te po alo sem to ani Khopui mason na urbanization hi tunlaya chuan thuthar ani to lova sangni som pakhat census atarlan dan chuan India rama cheng za asomruk pariat point pariat pali te hi khopuya an chenga za asom thum pakhat point pakhat paruk te chau hi thintlanga an cheng ani Mizoram nge po hian khopui cheng hi kan pung tiala mishing omzat zinga za asomnga pakhat point panga pakhat te hi khopuya an chen lain za asomli pariat point pali pakwap te chau hi thintlang lama an cheng ani khopui cheng an puntel tel awang hian khopui mason na hi Mizoram sarkar po in angai poimo lo theidawa hei wang hian kumsang ni paruk August ni somthi pali khan khopui mason na enkol tur le khopui cheng mi har sa te ta na thomdol na hna thok turin Urban Development and Poverty Alleviation Department UDMPA hi adin ta ani Congress sarkar chaktak hnuai a hian UDMPA department po hian ma asonin na athok chak ema tuna hian district shanga office hong to in sarkar lai puiwa man na te ba ka Mizoram sarkarin mason na tura ra man na asyamte an thok mek ani Urban Development and Poverty Alleviation Department UDMPA hnuai a hian mason na tura hna liampui thomek ani a chungzinga langsar zwal te chu khopuya chengtin ezon na an nei theina tura be pui thak na National Urban Livelihood Mission NULM mihar saten chen na in an nei theina tura be pui thak na Housing for All faina konga be pui thak na Swachh Bharat Mission Urban khopui te thatna atana be pui thak na Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut khopui changkang le mason nei theina tura ro manna Smart Cities Mission te annia hengba ka hian Mizoram sarkar policy New Economic Development Policy NEDP hnuaya nasatakin Mizoram in mason na rural thale tlawzok anei theinan UDMPA department hian na athok mek ani India ram khopui zonga harsatna liamber chu khopui chunga cheng mi harsa zwal ten chen na in an nei lo hi ania heng mi te din mun choi san nan hian sarkar chuan ngun takin angai to a khopui athang zela chen na in awang tel tela tui thiang him in tu le kol petha te po mi pui zong he na atheng thei talo hei wang hian heng mi ten chen na in an neya tui thiang him in tur an neya an ni tin na atana an mamo te an nei theina turin sarkar chuan ma ala a ra man na sang asyam ta ani Mizoram po Urban and Poverty Alleviation Department hian sarkar lai pui ra man na Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission JNNURM hnuaya
basic support to urban poor BSUP rahman na hnuaya hma ala a tuna hian chen na in sang khat somkwa pali asa zauto ane hei udin PA hnuaya tranpuina insak tranpuina min pe a kan u le naute le general tha te zara ti hian kan lo sa zo ve to a kan lom em a tiang min tranpui tu te sarkarina pinhan tranpui hi kan lom tak mewa ke ni chon he tiang hi kan tin thei don lo ma se tiang sarkar malak na sarkar chak tak malak na azara tiang din mun kan han thleng hi kan lom mema an ma ni chunga le pathian chunga lom thu kan soye Seng Vaibel sa sumkwa pakhat point bial pakhat senga BSUP hnuaya aizol veng palia insak te hi India President chuan November ni somhni pakwa khan alo hong to nge ani BSUP hnuaya hian loituya chen na in zali pariat a oma durtlanga zathum somhni omin eden tharvenga zahni pariat a oma rangvamwala chen na in za somruk a ombok ani heng BSUP complex a te hian a chengten an momo angzel an man turin community center te po asiam sak an ni a UDMPA department hian mi har sa zwalten chen na in thazok an nei theinan integrated housing and slum development program IHSDP hnuaya cheng nuai sang thum zakwa somhni pasari point pathum pakhat sengin lungle siaha champhai kolosip serchip le mamita te chen na in sang khan zakwa somnga an sa zo to a Rajiv Awas Yojana RAY rahman na chu pilot project anga kalpuin chen na in za somli pahni an sa to bok ani he rahman na atan hian sarkar leipuin cheng nuai zakwa somli pakwa point bial pakhat atuma Mizoram sarkarin nuai za somsari pakhat atum bok ani kumsang ni som panga a India Independence Day voice somsari panga na lomna khan Prime Minister Narendra Modi chuan ramchunga man turin khopuye cheng mi har sa zwalten chen na in anlo nei theinan rahman na thar Housing for All Pradhan Mantri Awas Yojana ahonga herwa man na hnuaya hian kumsang ni somhni pahnia chuan India ram khopuye cheng na in nei loten in an nei vek theina turin be puithlak ani herwa man na hi Mizoram po ataka man ani theina sarkarin chak takin ma ala a pengshang shang pali omzinga pahni Credit Link Subsidy Scheme le Beneficiary Led Individual House Construction BLC te hnuaya malak anita ani Credit Link Subsidy Scheme hnuaya hian kumsang ni paruk atangkhan District Headquarter zonga malak ani a herwa man na hi bank ne na thokdonin ti puitlin mek ani in sakna turata bank atanga loan la de chu sarkar hian arul pui ani mihar sa zwal economically weaker section kum khatan nuai thum thleng la lut chinten loan hinwai ruk an la theya sarkar chuan interest subsidy za aparuk point panga apek sak ani nuai thum atanga nuai ruk la luten cheng nuai ruk thleng loan hi an la theya sarkarin interest subsidy paruk point panga apek sak bok ani kum khata cheng nuai ruk atanga cheng nuai som pahni la lut chin middle income group MIG 110 loan nuai kwa thleng an la theya apung zinga za apali sarkarin arul saka kum khata cheng nuai som pahni atanga som pariat inkar la lut middle income group 2 MIG 210 cheng nuai som pahni thleng loan hi an puk theya sarkar chuan interest subsidy za apathum arul sakthung ani Beneficiary Led Individual House Construction BLC hnuaya hian Mizorama Notified Town somhni pathuma malak mek ani a insak that mamo tan UDMPA department kaltlangin sarkar chuan cheng nuai khat singa pe in adong tu te hian cheng singa tal an seng turangai ani a aizol le longtlai bi ka mi sang khat zathum somruk pali in an hmang tangkai mek ani sangni somhni pahnia chuan mi singni sangkwa zathum somnga paliten an chhor tangkai theitura rahman ani UDNPA Urban Development and Poverty Alleviation Department hi tuna chuan zoram mi puiten an thelar to khop maya urban development lam hi mi hen an she zaule zola amaro chu
a poverty elevation lampang tak hi a tak a mir theite khoi ani chung hian mi hian an thelar lo viu maya khopui chung mun sang kan ti hei census town kan tia china hian mire thei mi harsa mani in le lo nei lo tena in an nei thei vena turatan ma la kania district capital zong a hi chuan chung ko sang tam tak na in kan sak to a tuna izo lang po hian chung ko sanga le somni le paruk chen theina tur in kan sa tin are woi nuaya chung ko zatam tak tuna hian an mani pola nin nei tur kan siam saka chumi piala ma chuan central sarkar scheme mangin housing for all scheme nuaya mi singa chuang tuna hian tran lak to ania mi singa chuang nena tran puina kan pe meka mi tam takin an sa zo to an luan lut meka ai zol khu pui chunga phei chuan vai va ko na tanga university kong zin tak chem thin de kha tu na chon zau takin kong tha takin kan siam zo to a tin ai zol khu pui chep tak mai jang son chep tak vai va kon te hun thar te bong kon te pang peng kan ti te le am veng chuk thla kong chep em te he urban development department atangin tun hang kan siam thameka Mizoram a khopui lian ber aizol hi alo thangtel tela achunga cheng mi pui ano pungtel tel ta kha chuan ashana in enkola in railbol alo ngai ta a Mizoram sarkar chuan kumsang hi somkham Aizol Municipal Corporation AMC hi alo din ta ani he Aizol Municipal Corporation AMC hi UDNPA department hnuaya enkol ani a member sompakwa anomek ani AMC office hi Mayor, Deputy Mayor le Commissioner ten an enkola Khantlin member sompakwa an oma hengte hi Mizoram Governor rina arwate anne hey urban development nuaya kan sarkar nuwa kan sarkar tir phata tangin mi puita ro rel na zau zok kan nei theina turatan Aizol Municipal Council Act kha kan man thei turangin kan emen ra chumin hu chon in thanna tlong takin hei voini po kan nei ta Aizol Municipal Council po tuna phei chon Aizol Municipal Corporation te in kan upgrade tong henge a heng te hianin kan sarkarina mi puite hena thunei na semzai ko nga po na satakin ma kan la ni ti ati chiang em mani AMC huam chunga hian local council somriat pathum an oma anwa hian kumnga chung term nei anni ani Aizol Municipal Corporation in atum ber chu Aizol Municipal Area huam chunga cheng mi puite mason na tur ani a heng te ba ka hianim tax and non-tax revenue an la a trade de food license te pechwakin wantlang mun enkol he an hna ani bok ani heng te ba ka hian citizen centric services e-governance applications te ba ka market access le e-commerce te an khoitela tunlai thiamna thar IT tools manga mason na thlen hi AMC Aizol Municipal Corporation ina atum te zinga mi ani a thalai tamjok te hena ezon na tlak na tho pe khi atum ani bok ani mason na neitura mamo masak ber chu inkalpo na tha nei hi ani a hi hrichang impulal than hola kai shwai congress sarkar hianin December sangkhat zakwa somkwa panga khan Lengpui Airport Mizoram din na turin ma alo la to a he Lengpui Airport hi February sangkhat zakwa somkwa paryata khan hon ni in tuna hian ti changthun mek ani Lengpui Airport hi Mizoram Airport omchun ani a tuna hian Guwahati Kolkata le Imphal la te mi tin thona athok chaka khwaljin te mei ba ka Mizoram ron tlo du ram dang mi ten an phang tangkai hle a Mizoram mi puite po in an phang tangkai em bok ane kan sha thu angin Mizoram hi tlangram ani a in kalpo na mumal lo tam tak a oma chuba ka rasuna sa in leimin le kong chhiate athlen na sa hle thina
hei wang hian mi tam takin in kalpona har satna antok ti sha in Mizoram sarkar chuan kumsang hei som pahnih khan Mizoram chunga helicopter service na tur a hong tharak hi district headquarter zonga le kholian zwala te tuna hian a service mek ani he helicopter service hi sarkar mi poimo ten an hmang tangkai mei baka Mizoram mi puiten an hmang tangkai hle a manmo thila le chhiat rupna thila te an hmang tangkai baka damlo in phur kwalnan an hmang tangkai hle ani he helicopter service pawan hansin an thoka sarkar leipui atangin Union Home Ministry in asen so za asom sari panga atumba ka Mizoram sarkar chuanin za asom hi panga atum mek ani